Koronavirus i vaš automobil, šta treba znati? Virus COVID-19, poznati kao koronavirus, menja svet i život na koji smo naučili. Ova bolest je zvanično postala globalna pandemija, a od 12. marta 2020. zarazio je preko 135.000 ljudi. Jednu od aktivnih mapa raširenosti ove bolesti u svijetu možete pogledati ovdje. Svet, pa logično i mi smo iznenađeni i zatečeni. Vladaju šok, neverica, a gomilaju se pitanja koja čekaju na odgovore. Se ovaj virus skoro neshvatljivo brzo širi i svima nama postavlja teške zadatke. Prvi, kako da prilagodimo svoje životno, radno okruženje i sebi novoj situaciji. Opšti savjeti o ponašanju zbog koronavirusa su dostupni i ako niste sigurni ili nemate dovoljno informacija, potražite neke odgovore na ovom sajtu. U ovom kratkom vremenu teško je naći specifične informacije poput onih o tome kako se ponašati u svom vozilu ili vozilu koje ste unajmili. Također, za ovo relativno kratko vreme smo naučili ponešto. Došli smo do određenih saznanja kako se ovaj virus prenosi. Samim tim dobili smo i preporuke kako da se borimo protiv ovog opakog virusa. U pogledu vašeg vozila ili unajmljenog vozila koristite dezinfekciona sredstva na najčešćim mjestima dodira kao što su volan, ručke na vratima, prekidači prozora ili komandna dugmata, ali i ostali prekidači koje koristite. Pre upotrebe svih sredstava koja mogu biti agresivna, pročitajte uputstva proizvođača da ne biste oštetili posebno osjetljive delove unutrašnjosti ili spoljašnjosti vozila. Sljedeća korisna stvar su zaštitne rukavice. Njih treba da koristite kada dodirujete delova vozila, a posebno one koje su često koriste kao što su upravljači, odnosno volan, kvake na vratima i sve prekidače. Kako se prenosi koronavirus COVID-19? Prema SZO, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, bolest se može proširiti sa osoba na osobu putem sitnih kapljica iz nosa ili usta, koje se šire kada se osoba COVID-19 kašlje ili izdahne. Slično kao kod gripa, kapljice mogu sletiti na predmet, površinu u neposrednoj blizini sebe koji ih iskašljava. Ovo je veoma važno znati ako neka osoba u blizini dodiruje ove predmete ili površine, a zatim dodirne oči, nos ili usta. Ona će sa velikom verovatnoćom biti zaražena. I to nije sve. Bolest se također može širiti ako osoba sa COVID-19 kašlje ili kija, a neko u blizini diše ove kapljice. Preventiva pranje ruku je jedna od veoma uspješnih mjera. Prema smjernicama jednog od zvaničnih sajtova Zavoda za javno zdravlje, kultura pranja ruku mora biti ispoštovana do krajnjih granica, a to znači prati ruke pre i posle jela, ali i pružiti adekvatnu negu osobama kojima treba pomoći. Kao i kod hrane, odnosno jela, treba prati ruke pre i nakon vožnje vozila, jer to može biti dobra preventiva. Jednostavna logika kaže da se na ovaj način smanjuje rizik od pronošenja koronavirusa sa vašeg vozila na druge osobe i predmete u okruženju. Jedna od preporuka za zdravstvo za čišćenje ruku je da imaju minimum 60% alkohola. Čuli ste za izolaciju miliona pa i stotina miliona ljudi u Kini. Pokazalo se na primjeru Kine da je smanjenje bliskog kontakta između ljudi jedna od efikasnih metoda sprečavanja bolesti. Imajte na umu da pranje ruku samo po sebi ne rešava problem ako su površine koje njima dodirujete kontaminirane. Naša vozila ili vozila koja unajmljujemo mogu biti zaražene i na taj način da pomognu u neželjenom širenju koronavirusa ako ne preduzmemo mere zaštite. Kako se koronavirus mogu širiti u vozilu? Kao što znamo, unutrašnjost automobila ima mnogo različitih površina, počev od kože, metala pa do gume i plastike. Virus se može širiti ako zaražena i zdrava osoba diše isti vazduh u kolima ili ako koriste iste površine u kolima. I nije samo to. Da biste ušli i izašli iz vozila, koristite brave. One se moraju često dezinfikovati baš zbog zadržavanja virusa na njima. Mnogi u studije ukazuju na to da virus može opstati u zraku i od vazduhu i do 3 sata, a na površinama od neređujućeg čelika i plastike čak 2 do 3 dana. Neke studije o srodnim koronavirusu koji uzrokuju SARS pokazuju da virus može preživjeti na neživim površinama poput metala, stakla, plastike čak do 9 dana. Koristite dezinfekciona sredstva. Iako još ne postoji vakcina protiv COVID-19,
kod ljudi. Ipak ima i dobrih vesti. Moguće je dezinfikovati i ubiti virus na spoljnim površinama. Postoje preporuka kako da pripremite svoje vozilo da bude čisto i sigurno za korištenje. Jedno od njih je da obavezno koristite rukavice za jednokratnu upotrebu prilikom čišćenja, a ako koristite rukavice za višekratnu upotrebu, njih upotrebljavate samo za dezinfekciju COVID-19. Koristite proverena sredstva i neka ideja eksperimenta sa svojim dezinfekcijnim sredstvima. Fokusirajte se na uobičajene dodirne tačke vozila. Primjenjujte dobra praksa i iskustva agencija koje su prošle najteže trenutke. Neka vam stalno bude na pameti da je bitno očistiti mesta dodira, odnosno na kojima ste imali neposredan kontakt. Vaše vozilo će biti bezbednije za vas i druge ako budete očistili dezinfekcijnim sredstvom. Naravno, budite temeljni, ne zaboravite da koristite sigurnosne pojase pa i njih očistite. Takođe i komandna dugmad, menjače sedišta i pitanja za $1.000.000. Koliko često treba da čistite svoje vozilo? To zavisi koliko često koristite vozilo i ko sve u njemu prevozi. Preporuka je svakodnevno čišćenje i dezinfekcija dodirnutih površina. Spoljna strana automobila je osjetljiva na prenošenje virusa. Razlozi leže u tome što sunce i vremenski uslovi mogu skratiti životni vek virusa, ali kao što smo već pisali, dobra ideja je očistiti kvake na vratima i ostale spoljne dodirne tačke. Ručke na benzinskim pumpama i tastature na benzinskim stanicama potencijalno su mesta na kojima treba biti oprezan i po potrebi dezinfikovati ruke i vozilo posle napuštanja pumpe. Raspitajte se, informišite se o agresivnosti dezinfekcionih sredstava koje koriste za unutrašnjost vozila, da ne biste na primjeru osušili kožu na vašem vozilu. U slučajevima blaže dezinfekcijno sredstvo, sapuna i vode i u kombinaciji sa kožnim balzamima može biti dobro rešenje. Sapun neće ubiti klice, ali može da im smanji broj i samim tim umanji rizik od širenja infekcije. Deca i stariji u vozilu. Virus ne pravi razliku između dece i starijih ljudi. Napada sve njih. Vozači koji redovno voze decu u školu i iz škole ili starije ljude kao putnike moraju voditi posebnu pažnju o redovnom i temeljnom dezinfikovanju vozila. Bez odgovarajućeg čišćenja virus se užasno lako može proširiti na sve putnike i zato se vozilo gradskog prevoza posebno osjetljiva za prenos virusa. Zaštitimo naše starije sugrađane, svi oni moraju biti posebno oprezni kada koriste vozilo gradskog prevoza, ali i obično vozila. Najam automobila, odeljenje automobila i taksi vozila. Nije to nikakva tajna. Sve što dođe u kontakt sa većim brojem ljudi može biti potencijalni izvor zaraze. Najam automobila takođe može biti potencijalno opasan za one koji to rade. Agencije koje iznajmljuju vozila moraju da budu odgovorne i da redovno i temeljno dezinfikuju vozila i posebno vode računa o svojim zaposlenim. Dobar praksa za korisnike vozila. I vozači i putnici treba da nose sredstva za čišćenje ruku zbog česte upotrebe, makar to bile samo maramice, suvi gelovi za pranje ruku, jer budite svesni da nikad ne znate ko je pre vas izašao iz vozila koje ćete vi i koristiti. To je najbolje što možete učiniti za sebe. Javni prevoz. Kako bi sprečili širenje bolesti, vozač javnog prevoza, autobusa i vozovi trebalo bi redovno prati ruke, ali upražnjavati distanciranje od putnika. Na prevozu je da obezbedi čista vozila, a posebno sa kojima se najčešće dolazi u kontakt, kao što su drške i sedišta. Neki koriste ovaj postupak u avionima, ali može biti od koristi i za javni prevoz. Lična disciplina i odgovornost je posebno važna. Držite ruke podalje od lica, koristite sredstva za dezinfekciju ruku i često perite ruke. Zapamtite, dobra higijena i dalje je jedna od najboljih odbrana protiv COVID-19. Naš narod ima izreku, zato bolje sprečiti nego lečiti. U ovim vremenima svako treba da pokaže da je svestan situacije i da čini sve što je u njegovoj moći da zaštiti sebe, ali i druge oko sebe. Ono što možete da učinite je da budete maksimalno odgovorni u pogledu lične higijene, jer tako štitite i sebe i druge. Ako posumnjate u sopstveno zdravlje ili na koronavirus, ostanite kod kuće, a u slučaju pogrešnog stanja vozila pozovite dežurne telefone. Ako vam je koristio ovaj tekst, molim vas da kroz komentar podelite vaše dobre iskustva i neki savjet koji bi bio koristan i za drugi.